Ki pulit ke Anti Narcotics Task Force ANTF Meghalaya deilang ki pulit ke West Jaiñtia Hills District hadin wada tip tikna ya wan ki khayi drugs penman gi ken rek keri ne step ai wariya ku kemya wi snar khayi drugs tip kamu Milton Chakraborty le sosnem u khut sin kamu Loki deilang wa u kre elang o hai ni kam u tip kamu Asimudin around rusnem wena kini dia kem sanpau r.0 grams heroin kini ki arngot dewan gi kawi ke bus night super ke MTC na silchar yaulai cha Shillong weda pasenge ek ni ke bus BM number ML030189 hai por kamu so j step hami mentru somer na Asimudin wasa Punjabi Lane Shillong ichnong treun Assam de chem art gi ke sabon BM heroin hapo hai wa ibi to iwa muri wa kata wa ibi ban hapo patrun po na uloki wasa happy wali Shillong wan de chem lately gi ke sabon BM heroin wadat song ha plastik rongyong ki wada muri wa po ke patrun po yakini ki arngot do kem dai was ki gi berupa ba wa de pengat yaki ha kendon 21B/29 ga NDPS Act wa ka tekit ang lai ko chem yaki wi ki em kti ha ini kam